Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri mimodele ya kilima ine ya khou shumisiwa zwino i anganyela lu songo linganaho masiandoitwa a mufhiso kha miri. U ya nga modele wavho muswa, vhorasaintsi u bva Cornell University na vhashumisani vho wana uri mufhiso u ita uri miri i aluwe nga u ongolowa. Zwi ithe zwo ralo, modele wo dovha wa bvisela khagala uri mufhiso u ya ita uri hu vhe na u tsela fhasi ha u vhulungwa ha khaboni nga miri. Ngudo yo gandiswa kha dzhenala ya Geophysical Research Letters. Ngudo ntswa yo wana vhutanzi vhu seisaho. Chimpanzi na gorilla ndi zwipuka zwine zwa sea u fana na vhathu. U ya nga tsedzuluso u bva University ya Warwick, masetshele a fanaho ndi kale a hone, nahone a bva tsikoni. Mawanwa a ṋea zwidodombedzwa zwi songo lavhelelwaho malugana na uri u amba ha vhathu ho bvelela hani. Ngudo yo anḓadzwa kha dzhenala ya Communications Biology. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.